Povodom predstojećih praznika, deca u Dečijem vrtiću Neven imala su priliku da uživaju u predstavi Deda Triša i Mačak Toša, urađenoj po motivima istoimenog književnog dela Branka Ćopića. Kroz priču o dedi vodeničaru i njegovom lenju mačku Toši, mališane su vodile učiteljice Goca Đurić u ulozi dede, Zorica Vukašinović u ulozi bake, Sanja Mandić kao mačak Toša, Nevena Vasić bila je jež, Ivana Cvijić Košava, a miševi su Dijana Sakić, Dušan i Katarina. Uloga pauka pripala je Darku Šimšiću, a Deda Mraza Aleksandru Đuriću. Osim predstave, mališani su dobili i paketiće od Deda Mraza koji je najpre posetio najmlađe jaslene grupe vrtića. To je predstava Deda Triša i Mačak Toša po tekstu Branka Ćopića, s tim što smo mi to adaptirali prema našim potrebama i dužini predstavili koliko je trebalo da traje. Pripremali smo se onako već neko duže vreme, okupljali se ovdje u vrtiću i lepo se družili. Predstavu smo spremale koleginice i ja posljednjih mjesec i po dana, pa posle radnog vremena smo ostajali u prostorijama vrtića da probamo, tako da bilo je u pozitivnom raspoloženju, smo to sve uradile. Tvoja je uloga mačka Toša, kako je bilo pripremiti se za nju? Pa meni je svaka nova uloga jedan izazov više, tako da mi je bilo jako zanimljivo, sa puno smeha smo spremale, tako da je bilo lepo. Kako je bilo da se pripremite? Nije bilo posebno teško. Bilo je zabavno u svakom slučaju, odlična ekipa, mi se već dobro znamo, sarađujemo, uživali smo, onda nije teško kad se uživa. A ko je bio zadužen za kostime? Pa kostime smo svi zajednički pravili. Malo kućne radinosti, malo pozajemljenih, tako da čini mi se da je ispalo lepo, da su dobri kostimi bili. I ko su se bili miševi u ovoj predstavi? Pa ja sam bila miš Dijana. Ja sam bio miš Dušan. Ja sam bila mišica Katarina. I je li bilo teško da se spremite za ulogu? Ne. A koliko ste naporno radili? Pa, radili smo oko dve sedmice, smo ostajali, kad smo se vraćali škole pa smo ostajali, dolazili ovdje pa smo imali probe. A je li ti bilo teško u onom kostimu miša? Ne. Kako su se ovi mladi miševi uklopili? Pa super, baš su se lepo uklopili i vežbali smo ovih dana onako intenzivno i njima je ovo zanimljivo i prošle godine su isto radili sa nama zajedno predstavu, tako da smo se već sad uklopili svi zajedno. Je li bilo teško se pripremiti? Nije. Kostim je prilično maštovit, ko je zaslužan za kostim? Pa svi smo se zajedno trudili. Koliko si se ti pripremala za ulogu? S obzirom da nisam imala puno teksta, nisam dugo, ali je zaista bila sjajna ekipa vaspitača sa kojima smo osmislili cijelu predstavu. Kako si zadovoljna reakcijom publike? Izuzetno. Deca iz starijih vaspitnih grupa, kao i predškolci, pre dodele paketića, najpre su gledali predstavu u kojoj su i sami aktivno učestvovali. Ove godine predstava Deda Triša i Mačak Toša izvedena je samo za mališane u Dečijem vrtiću Neven, u kome je danas vladala prava praznična atmosfera.